Dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke re le batamele tšatši la lekgono la Mantaga wa di-20 tša June 2022. Ke tlo dira reading e le gore ke rata gore le be gona le kona tšatši la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Ke na le dikarata tša ka mo pele ga ka. Ke na le the page of swords. Ke na le karate ba bitša gore ke the ace of swords. Ke na le karate ba bitša gore ke the 10 of swords. And ka bošape ka ba le the mirror guardian, yena a re take time to reflect. Pele re thoma ke rata go amogela ba ile re ke mathomo ba tsena monaneo la rena, ebile ke re le nabe maoto le ipsine ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, gomme le subscribe le like channel ya ka, ebile le kgotlele yona notification bell. Okay, a re thomeng ke rata gore dire yona daily prediction go ka nna tšatši la lekgono le tlo sepela jwang. Le gopola gore ke tšatši la Mantaga. Di-decisions ka moka tše re tlo go di dira tšatši le la lekgono di ka affecta di-results tše le gore santše re di kgwetše mafelelong a beke. Di ka affecta di-results tše le gore santše re di kgwetše mafelelo a kgwedi goba even mafelelo a ngwaga. Gore decision engwe le engwe yo o e dirang ka ra bophelo ga e nape e le decision e le gore a e nape le ntho e le gore e affecta kore bophelo ba gane jalo. Decision o e dirang e kgona go affecta kore future ya gago, and e affecta le batho ba o phelago le bona goba batho ba o šomago le bona. So go bohlokwa ka mehla gore go dira decisions o dire the right decisions, go bohlokwa. Ke rata go botša gore tšatši la lekgono ke tšatši le le botse, le tla thoma le tšatši le le botse, mara ka nako ntši ya dilo di tlo tšhentšha. E gane jalo o khuditše over the weekend, gomme o na le energy, o na le mafolofolo a e le gore ke nnete wa hloka for tšatši la lekgono, gomme ebile o ready for mošomo mo le mongwe, ebile o thabile. Gape ebile ke bona e le gore go na le di-ideas tše le gore o tlo ba le tšona tšatši la lekgono. E ka ba di-ideas tše le gore ka ba o di fa ke mangwele a gago through di-thoughts tša gago, goba tše dingwe tla ba di tla ka yona intuition, mo e le gore o tlo gore o dutše then wa kgotšela di-new ideas di a tla mo go wena, goba di-ideas tšeo di tla mo go wena e ka ba tše le gore di tliša ke batho ba mo go wena. Mohlomongwe la ba le meeting goba mohlomongwe discussion e itseng ka mošomong wa gago goba ka ra business ya gago, and wa kgotšela gore motho o tla go wena o botša gore how about re bereke sol. So go tlo tšwa gore na wena tšona decisions tšeo o di amogela ka sebopego mang. And ebile go na le tše dingwe gape tše le gore o di emetše, e ka ba le something to do le tšona di-decisions tšeue, goba mohlomongwe e no ba report e itseng e le gore o e emetše, goba mohlomongwe ke e ka ba material o le gore le šoma ka ona mošomong wa lena o le gore le o emetše. So o tsebe gore ba re dilo di tlo ba delayed, dilo tšeo di emetšeng di tla fihla e le lata, di ka se fihle ka nako, mo e leng gore di ka nna tša tlo tsoša dikgagano e ka ba ka ra mošomo wa gago. Mo e leng gore batho ba bangwe go na batho ba e le gore o tlo kgwetša ba šupa wena ka monwana, e ba o ka re wena se o dire mošomo wa gago gabotse, o ka re wena ga o lokele enough efforts ka ra mošomo wa gago. And ntho e ya go dira gore o nyamile. So molaetša e le gore wa o kry-a tšatši la lekgono kore le ge o ka kgotšela batho ba o šupa ka menwana, mohlomongwe ba blame wena, molaetša o kry-ang kore o seke wa ngangišana le bona, because ge le o thoma ngangišana e ya go dira conflict mo e le gore le tlo fetša ebile le kgakgana le sa kwana gabotse, e se sa ba le tšatši le le botse go lena ka mokana ga lena. Molaetša o le gore wa khumana ba re reflect on yourself, le wena le ka go tša maikarabelo, dula fase o lebele gore na bothata bo o ya go kopana le bona bo khositše keng, a na bo khositše ke wena na. Ge le bo khositše ke wena o seka wa tšhaba go dumela gore ke nnete bo khositše ke wena, because ge o accepta responsibility ka gare ga diphošo tše di diragalago, and e le gore ke nnete ke wena e le gore o se o tšee maikarabelo, mohlomongwe diphoso tšeo di ka ba dikhositše ke wena, and then ke ntho e la gore o tšee maikarabelo gore o kgone go tšhentšha dilo. O gopole gore o ka se kgone go tšhentšha batho ba bangwe, o ka se kgone go tšhentšha
ka mokgwa ba gopolang ka gona goba di-actions tša bona, but wena o ka kgona go change di-actions tša gago, o ka kgona go change ka mokgwa le wena o gopola ka gona. But gore o kgone go change dilo tšeo ke ge le wena o kgona go tšea maikarabelo. Go sa tšee maikarabelo, then there's no way o ka kgona go change dilo tše di sa sepeleng gabotse ka bophelo ba gago. So ba re during the day ge batho ba bantši ba šupa wena ka monwana, ba blame wena, go ka ba leba e le gore mohlomongwe go ba le masebo jalo le jalo, mara wena ba re e tšwa ka re ga masebo, o seke wa ba kara di-group tša masebo. That's why ba re tšea responsibility ge e le gore ke nnete ke wena o leng responsible for this. Ge e le gore ga se wena o le gore responsible for this, o seke wa nyaka go itefeletša goba go ngangišana le batho ba uwe. Ba re tšea nako ya gore o dulenyana o itee, o ke nagane, o clear your mind, o ntšhe ka baka la gore whatever e tlo diragalang o tlo kgwetša ebile go stressa because ya go kwatiša. Ge ba re o clear your mind ke ntho la gore o ska kgwetša le gore go lata batho ba o ba lata o kwatile, because go ba lata o kwatile then obviously e tla tsoša ntwa ka sebe ntho e le gore e tla rarollwa gabotse. So o ka khupha nakonyana le kana ba 3 minutes 5 minutes o dulenyana kwa kgakala o itee, le ka go rapela o itee, le o ka rapela ka pelong, rapela modimo wa gago o bolele le yena, and then go fetša o tla kwa o imologile. And then go ra gore le batho ba go yo ba lata le go dula fase le discussa tše le di discussago, o tlo ya ka moya o la wa lerato, and ebile o tlo ya ka moya o la wa khutšo, go tšwe le gore ga o ba late batho ba because wena o kwatile o a go ba confronta, then e yo tsoša ntwa gape o ba dikgagano gape ka mošomong goba gana mo e le gore o tla ba o le gona. Mohlomongwe ebile ntho e ka no sebe go ba bangwe e ka no sebe ntho e le gore ya mana le mošomo kgotša mare ya mana le like mohlomongwe di-relationship tša gago. So wena today o tlo make sure gore ge motho a etla go wena o kare o tla ka go nyatša, o šupa ka menwana, o blame wena for dilo tše di itseng, then wena o make sure wena o mo approacha ka tsela ile ya bohlale. Ga o re ka baka la gore motho o nšupa ka monwana o kwatile, le wena wa mo araba ka tsela ya go kwata, wena le ka go ya fase o solve dilo ka go bontšha bohlale ba gago. Okay, ka gore molaetša o humana mo ke ntho la gore o nagane pele before o bolela se sengwe, kore before ka tla a ke nako tše dingwe o setse re kwatile re no bolela, and then ka morago kgwetše le gore wa ke tshola ka dilo tše la o di boletšego, o boletše mantšu ale e seng gore wa mina, wa boletše because o bo o kwatile. So that's why ba re tšea nakonyana 5 minutes nyana mola ya o rapele mola o le teng, and then gore o kgone go tloša dilo tšela di go kwatišang di tšwe ka mo monagano wa gago, and then gore o kgone go approacha problem ka tsela e botse mo e le gore o tlo kgona go solve problem ka tsela ya maleba. Okay, ka baka la gore ba re during the day o tlo feela gore go na batho ba e le gore o ka re ba go backstepper, so o tlo feela o ka re go na batho ba e le gore ba go sepela ka fase ga maoto, ga ba šomišane le wena gabotse, go na dilo tše e le gore ba di bolela tša go sebe botse ka wena, mohlomongwe ba bolela maaka ka wena jwale le jwale, batho e le gore wena wa ba trusta, motho e le gore wena wa mo trusta, mohlomongwe wa mo rata, motho o go sepela ka fase ga maoto, motho mohlomongwe go na ntong a go dira yone a ka o cheatela, or mohlomongwe o leka go utswa something from wena jwale le jwalo, goba mohlomongwe wa kgotša o feel o kare motho goba batho ba bolela maaka ka nna, goba ke ba botša ditaba tša ka, ke ba botša mathata ka mare bona ba tša dilo tšela ba di botša batho ba bangwe, and nna ke be ke ba tshepa ka mathata a ka goba ka diphiri tša ka. So molaetša o hwetša mo ke gore o ska ke tšea jwale ka a victim. Go ka thoma wa ke tšea jwale ka a victim, then o ka re ke felo lena o ke nyenyefatša, ebile o ka re o dira le batho bangwe le bona ba go nyenyefatše. Le ka go ba strong, le ka go ba strong, ema ka maoto a mabedi o be strong, and then o ke thute gore dilo tše le gore ga di o berekele ka ra bophelo ba gago kgaogana le tšona. Batho ba e le gore ga ba o tšwele mogola ka ra bophelo ba gago ba o tlišetša mathata, ba o tlišetša di-stress, ba o tlišetša dintwa, di-arguments jwalo le jwalo, kgaogana le batho ba uwe, e ba kgole le bona, e seng gore o lwe le bona, e seng gore kgwetše o sa ba bolediše, tšwela pele ka go ba bolediša, tšwela pele ka go ba le relationship le bona, mara kore relationship ya lena e be le di-boundary.
e be le di-boundary. So mara ntho e botse kore le ge letšatši la le ka ba ka mokgwa le tla bang ka gona lehono dilo tša change dilo tša sa sepela gabotse goba go ba le tšona di-arguments tšeo ba di-challenges tšene tšeo o tlo kopanang le tšona akere as long as wena o ka tšea nako e le gore o be le nakonyana ya go rapela goba o connecte le mangwelo a gago o bolele le bona ntho e tlo o thuša because e tlo dira letšatši le le fela gabotse le se ke la fela ka tsela e mpe kgotse le gore le tlo affecta beke yago ka moka mara ge wena o ka approacha tšona di-challenges tšeo kopanang le tšone wa di-approacha ka tsela ele ya bogale then ke mo e le gore e tlo ba le mathata e ka ba ntho e le gore yo tšea beke ka moka e draga beke ka moka le šupana ka menwana beke ka moka ebile le sa boledišana gabotse ke lona letšatši le la thuti ka mokgwa le sepelang go lona ka gona ge e le gore reading e boledišana le wena and then ke a tshepa gore o kule maele ba re reflect on yourself akere and then gape o direng o make the right decisions so nna ke lela ka tša mahlatse le matlogonolo and then le dire ka mokgwa ke bolelang ka gona o reflect on yourself o make the right decisions go motla bona tšohle di tlo apara tshiamo ke a le leboga ebile ke lela ka letšatši le le botse thokoza